Prekinuo sam ga slučajno, evo. Torba za patike, ranac, flomasteri, gumice, bojice, olovke, pernica i flašica. I plus raspored. Raspored očekivao da ću da dobijem, nisam. Ali sam dobio. Evo ga. To. Opa. Čekaj. Eto ga ljudi. Torba za patike, ranac, pernica, flašica, olovke, bojice, flomasteri i gumice. Eto ga. Ništa. Vidimo se u sljedećem videu. Peace. Ćao.